Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule supermarket pahnia kang le ta mani khan China factory lo kang hlo to a nimin khan Burma sipai enkol supermarket pahni chu a kang ral le ta vek mai he supermarket hi yangun khopuya omania conglomerate company in sipai hau ta ni a hriat ani he building hi ni nga ni jing lamdar ni vel khana kang tran ni a soi ni a jingdar sari vela chuan a kang cheviau to ani building pumpui hian a kang cheviau ni a soi ni a he supermarket building pahni Ruby Mart le Gadamar Wholesale hi Sui Gandamar International Trading ni in Mania US le UK nan riek tak Economic Holding Limited MEHL noya peng pakhat ani yangon khopui an curfew wangin mipuyan chhualo lai ni a soi ani a sipai ho halbok em ni ti chu zona omme kani mipui ti hming chet nan a ma po in building sipai lam hian an lo hal to a tuna po hian sipai sual thil ti ba kani an ring lo ani sipai ho hian jandari ta tanga jingdar li in kar thleng curfew an la puanga mipui chuak an om lo lai ani awangin sipai hawin an hal le ani ang ti chu ngai dan omme kani chu chi thu boi thar an ar pachan lai ani a an du dan danin dan le ro rel na an koi hera thu boi dang an siam bel le ta Myanmar sipai sual ho chuan chu chi chu thu boi dang an siam bel le to ni in chu chi lawyer chuan a soya civilian leader Aung San Suu Kyi hian colonial hun laya dan kan nei Official Secret Act abo chian ni in sipai lam hian an soi ni in a lawyer chuan a soya he dana hian thiam lo changa ni chuan kumsom pali thleng lung in atang thei don ani ti in a lawyer chuan atar langani Yangon Khotlang District Court chuan Suu Kyi thu boi thar an siama chuan sangkhan zukwa somni pathuma danan lo nei sa section 3A le section 3C mangin an char cha he dana hian melma te hne na ram thuru khlan chhon le kol te recording lo siam te tlang zaremo thedar emo te chu kumsom pali thleng lung in an tang turani ti ani ninga ni April ni khat khan Suu Kyi thu boi hi online manga ngai tu alo ni to a heta hian Suu Kyi lawyer min so chuan sipai ten Suu Kyi an charge na hi a hria ni in a soya thu boi hi Jabuthiri Township Court no pi do arela ni a an thurel dan kim change ro tar lana ni lova he thu boi ngai tu na hian court official te chau lu ti ran ni a lawyer dang ro lu ti ran ni lo thung mar chini somni panga a Suu Kyi thu boi an rel na a Suu Kyi lawyer samarlar ni ot chu tun tuma po hian lu ti ran phal lo ni a soyani heti hian Suu Kyi hian thu boi pali sipai lam hian an charge ta a thiam lawa chan chuan kumsom ni pathum zel tan na khopani ta ani kan hriat to angin Suu Kyi hi rampo na tanga in biak po na waki toki paruk lalut ta pu ani a in than lain COVID-19 in kai hroi na chungchanga National Disaster Law bo che apu alo ni to bokani February ni khata hrena ni nuwa Suu Kyi le aloyar te chuan ni lai ni March ni somthum pakhat khan video call mangin meeting an na ya Suu Kyi ba ka hian NLD hroi tu langsar le mi poimo tam tak thiam lo chanti ran ni to a Nepido Mayor Mio Ong hi NLD Central Executive Member ani a ani po hi 505B Penal Code manga thu boi siam sakani Suu Kyi lawyer min so chuan ko ta ngin na athlen thu asoya hearing nei le huna video call chau ni lovin mai chana in biak thei nge kanin bei sei to le ani ati hearing nei le huna tan April ni som pani ruat le ani Burma sipai lamin KIA an ngam hri lovem ni kan hriat angin Burma sipai hel sarkar dawle tin mipui le nam sipai te an pen chuak me ka nun na tam tak la ka ni to a tundin huna chuan hel sarkar sipai lam chan a thalo jok ni in alanga KIA le KNLA lam hian hel sipai te hi an chei boi le a an camp le an base engemaw zat an lak sak to a achan thalo zo ka sipai lam hi an tang mek ni in alang
kan soi to angin nambil sipai te hian military khu nen indawan puanga ma se an state chung an pel lova KIA te hian Kachin state chunga Burma sipai mun le police mun te chu soi thria lipse vek an du a camp an beya an la a nunna engemaza tan lak sak to nge ani he chanela hian voi duai lo KIA te chanchin kan soi to a march aninga changkhan zakwa somruk pahnia atang dei to khan KIA te hi indin tran an ni awangin an changtlung le a an ram hochin Kachin state chung hi an thrachianga an bel hle an hong len na rama hian hel sarkar sipai te chuan an ngam hri lo viau ni a soyani Kachin state chunga Burma hel sarkar sipai base le sipai mun engamazat chu KIA te hian an lak sak to a an ral thuam te an lak saka an bungrua le man ro poimo thlengin KIA te hian an khom sakani KIA te ron chawa phindar tumaron thok chuak Burma hel sipai te chu mizo upaten avatu in eka che ti zong zong an nei zawa nia koi noi khopin abiling abaleng an tlan chitame ka ni hi Burma hel sipai te hian an chan chiat zia hria in KIA ram chung Kachin state chunga hian an mi le sa anin hlo zo tak ngial don ni in an hria ani che kang chu KIA lampo ron lem lovin inka hayan puang ve thor mai ani inka hayani chuan a inka paterem ti na le thutluk na atanga siam turani a Burma hel sarkar sipai te hi chuan unilateral ceasefire anti le lampol ron lo le an thutluk na tel lawa inka hai puan vengot angkha ani a chu tiang chu an kalpoi ani a om zia bera chuan an tran huna phet hri viawa KIA te hian an ngam zok hri viawani tran hun siam rem nan inka hai an puang ve thor ti na ani sipai sual lam soidan chuan ninga ni April ni khata tang khan nambil sipai ho ne na in biak na wangin silai me po to lo tur ti ani anti hei hi kalpui tur ni in an soya KIA information officer general Nobu chuan Myanmar sipai te hian Kachin chunga che tan la ban san chuang lo ani ati Kachin state chunga hian an chet na kan la murenga dan pa nga in an la kal rengani ti in asoyani KIA te hian tun hnai maya po Kachin state chunga Burma hel sarkar sipai te mun an suwa samna sa hle a China border a military base te po an lo la to ani kha sipai lam hian indo thlona hmangten le lai pui hmangte in an chang let ve boka tatma do som ni chuang an thi to a hel sarkar sipai truck pali chu ti chiat ni to in ral thuam tam tak an chu sak to bokani KIA te hi Kachin ram chunga hian an inzar phar ema wangin operation sang sang an nei meka inbiak po na lama har satna omboka wangin KIA te chet na kim chang taka soi the ni lo thu an general Nobu chuan a soyani video dat le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mangtha le vek ole